nyodonya masa ke akhir dum urung ka abih jahe manusia hana semike pubut-but ban galak hati manusia tua ke Tuhan Allahu Azza wa Jalla Allahu Azza wa Jalla As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad Arabi manusia jahe ni baake masa tanna dipikir ke akhirat manusia jahe ni baake masa tanna dipikir ke akhirat dum urang peti mangharta dum urang semah berhala manusia tua ke Tuhan Allahu Azza wa Jalla Allahu Azza wa Jalla gasih ngan sayang geyulam agama be sampai rakan tanyota mecang sesama saudara gasih ngan sayang geyulam agama be sampai rakan tanyota mecang sesama saudara be gara sabah boh mamplam getanyo putoh saudara cipike siat hairakan dumna ke otaplah dua dumna ke otaplah dua nyodonya masa ke akhir dum urung ka abih jahe manusia hana semike pubut-but ban galak hati manusia tua ke Tuhan Allahu Azza wa Jalla Allahu Azza wa Jalla hana ke uro yang hana senang wahai adinda sabetip malam ulun melumpo sangkeh ado lemah di mata terasa hudep diri lon intan penuh gelora karena uronyo masa tanyo bahagia betai hai adik tuto ulon tuan bukan ke lon karang haba ke gura-gura
Tak dengar hai dek suara alunan cinta, bandum asa jantung jinolon beri kegata. Tak izin ke hai dek sayang lun singgah di hati kata, karena uronyo masa tanyo bahagi.